KCF yaito ningi yamono kamuranje maswai mwanzi bi akiunge hapo kwani Korea mwamu amasabiki mwanzi bi so KCF imekapisa monali monibi ontiobe kurudio nguti KCF inkaninka inkaninka KCF ne yaito masabiki ya minto ko batabi biyamono asogo ikase yo minto ede mwango tuko mwakaro kwali kimoko genda mugenda no mulembe biyamono asinya sae nemweli nyabwanga nemweli nyabwanga mondere bakuruchebirete no torenga inganinga paka moiso turiko dusike mina efundi yechene sokuru eteri massive inkaninga hiko kuna kitu turiko dusike mina ramwaru nemu betinga sino betinga chune zamuna chumu gonjo nani Islam Club karibu inkaninga haya kanzoreja mutua iko kitu hoteli keroka KCF muyamono sana so watu hapo ora sede mwango lakini kutokolera nende mwango tu korudia makanda yona manyekero nende amasimba babra mosedi nyagakoroka ngwana kutoko rusio KCF kaninga Benjamin Masaru jinsi moja chepirati bantu bosi moja matanga ayedem anye ko kure hadi yao nganege toto okora yaya okuru jibese gari ari se kabanda kenya kurutega no jokorege leo ne okora gaiga agere todo tebenga ninjendo ngore ngombe ninjengore yaya aigo kurwe beso kinebese urwe bese gaiga konya abana bali batege no bedele na bana mbiya mono KCF musoko toikange sede mwengo igo entakana ne aba banda temotini kugachupa KCF munere rirjito amasabiki onsi peta soime munabona twachira asede mwengo tu twatoerwe ngora ase familia yengima Benjo ukasima itekabo macho becha jebenjo KCF munere tia tobekiramo ngabanda tubwaterana etemuno montorengo muya matanga yaerebuye kama KCF chageta no toreme aronto korus ke minero to gosuka yo koigo ramerengo ali no tore ero no porque tu mangani ka ngo kichana koriro ma etora ga wa so matanga so temego tu akani yamano na tu mangani korwa injinje bisa sidanya kabano sokoro korukaroka monti eto ichane te asoma sigende yaito makungu alengo stengo balita mo refarini ogru mugumo rotole mabwete mwengo tu Wata jeji sema chengonga na era Joseph Mojume ke suge twani biamano KCF mwaso ogocha otoengora biamano njenjo lyo tiambo goro kujinse majaka bosi biamano sana mwa ikire kitija kisabako asa ko niyo minto biya to mo sabire nyasabe ko mo ko yasa Florence Peter nera nyerere manya korgomeroga no turabwede mtokumetinga wa inabwege ticha kujikisa isero korugomeroga lakini atorabwede mwango tu nelisa bitolenge ntwa mwanzi tembiye ene yo murakera weda kana jisira ko tu akire biamano asikisi mo tu ikamo tu anyire wete mo tu amata kombi yamano ato mo tu kisi ewa mwasa nispa mwa tweka mugano kama samanga kwa sababu Jackie nyondande kurukanyimbo akipata mashabiki ya minto miyamana sogo chako asengeyo badia aso yo mdede mwa miyamana mashabiki na barani akimbia soko ngepole akinaziri riete meri naranga choyenge mera dokumetie demu ya ito kwekire ferso ke sabakwa na otokorera wona lisilona jisamane jakiri wakumeti na asiri musani ane demu yangotu nyasa njamu beka sagia omwekisa bedi na nyasa oseni olenda abana biya no tora masabiki to korera polisi barasa beje yakerato tugenda kubwatera namo asaba moto bwate kwa KCF no bosigo kwanda oyo sasuka mayana libi chakaroka yo nchemi samori kibira ko nyanja no libo kulera etemwengo kitwa musiri lakini amasabiki tikaka ba moto bwatera Wenero ngaramira semre chameroka bada nambu yamana sama sabyo sogo cha edem kole edem muntu anyanje lakini nyasara mwanje kwa tweta era mwenye kurwepeno onongo kotanga masabiki mitombi yamana senge chenga sama tanga yeke mwenga tu ya wana banya sawa seno mwaka nya samulende njeko kujara dikaunga naona kama ni bwe edem mwenga tu bosia kambe kranzi na amena bono saiti chikutinzo na monto cha kama na bosinche principal ya bwendo bire rotole oyo moko yane anelisa pikia minto bano tuensi bire rotole tianya sabo bekasagi
Matangi usalio mwalimu kepa sono bosiro kon magombo bone to te apora so bosiro ku demo ngotu orale biya mano Neri kai kurwa mabuko cheneri sabikiri yetemu bone temu na twara konya kukwana ni bone tole ne mejando kole ne nyasao ito na manye temu na ararete na intunga ndo gendo tole korwa nyaura busia mumanyi peni ngonya koreraga ya story to kodere demo ngotu asava family yaye pole Ngeli mata korkeroka wata sapra ngoira nile bantu bakisiafamu biyamono soko cha kolere demu yaito. Wana wa mama safi makao ni Pondeni waliozalia mazingawa kwao, na tuko katika hali ya maombolezo ile jamaa yote na ifariji. Kitare kaunti na seneta msuku watu rasa matanga ide mwengo tu gara rasa morembe timoka somorembe mpendo ide mwengo tugenda na Nyasaye. Amina. Era Isaio Mochesi aka yetu Kurusi from MIS Kuchitago wasikulerete mwengo ali amakanda ona tore sekiti ya sababu stadium wawere kamini amasabu kansi pia kulerete mwa ya masabomo na batanga sasa baki SFM baikirane Najengere diboze bura kutoka Ramasha demwengo tumoka yona twasiri sabikiri nene na tabire pole sana sama keito na tabire pole asante sana Nere chafu giva Jackson Simando kuruchinsa machomo ga kitiangiri bageri koira nilinga yo mugusinga mbuya mono asoko bana intu asoko mosiro mu ngina edemu engotu amasabi keitonsi byakisi FM ga ki mosu keke minero inga yendete yopi Airi ni wachi ni kurwa sema yo mabonchoro tole amatanga sedemu engotu lakini ebiro tole lakini ndoli kosukane ngaya ito enga noera mona itu notoramo aya nama yada baba tukiya kumata inkulmatumba gesima no tore buye demu ngoto kumekia so gusira kwaye lakini twa tebirenga Nyasaye taremo muchioyo aba arenda abana baye no mugakoye muchioye tusira tuyokine obede chinguru biya mono Yoni Dixon junction ya Sierra Leone akina batore no moichano gosirie de mwango tumo nyino kwata basemi koro pia lakini bano ikire goto na bana ito sabe familia ya yetu aro baremere nyasaba kata basino rokiniri ya ero baremere ni moro chana na masabi kia chire na senye njaro sikia matanga ai no buye bwa ibwa sipi na kwa tukira ni tegere ntona tebe familia akitika bali kire tabkyare evareshe baso me 24 verse 2 egeta bikino bage ko bawa bademi esenye nje twensi no torochi asante buyamono sana masabi kia ito mwenzi mwekirega asenkeye mwachire korora ogosira ku mwana ominto entingana wanje tereti yitu ya KCFM wanje tabarali baito bonsi asengencho yobwanjani obuna kiyo morocha ba masabi itaitira abarali baito no bara kyanga kira barali ba minto ngambu ya mona Esauli batire kigasi cyabo bayikira asenkeye Esauli yogota ko bakiro linga oyo minte demwe ngo tungorarari mbuya mono oyo nere fundi yecheri kutia mo chageteri amone story mbuya mono mosese ni we bono tole serious na bonda kitukura ne KCFM mbuya mono asama ngana ba kolire kuruo koralia kunete muyaga sirete na koirania magegocha sama sabi kinaro arure ga kurukole una edemu yaga sirete mpaka uli tukoliara twaikire marogo bono twarenge tukamoreta amasabi kimbuya mono nale gotebyo mugusi onde bwenzi asategererete otegererete ya KCFM ekiagererete yeito wetera sobora igoyo minto otema nigo ekora uya abaminto ya makenya noale chako bongeri noale umuntu kurukunga tutu sinoale ana abamu abange na imansai bago kolemere memia igona dinago tebanga mwato ikabotange ange nguna bono nandi twabaete tukabua nandi tutete tukabua nandi kintu kende muralete netite iye gotanga na ini gusi esenge njomo gotoikange mosese ni kwe na andu muchioyo iga twale goteba noro tigo muchioyo sese ni kabisa wete mwengo tu nandi tokona gosaba ete mwengo twenke etoke korwa ya makanda oinera kasuri cha mutua biyamono sana bye bye.
edemu ogende buya ase ritari ali Yesu mbiyamo ogokwana sabasaba nangagwosie mukororera nari bari masabeke ojo sabasaba igare nogokumya okone nasogosiria etemu engotu ekiagera igarenge omusibati bw'omunso naende orenga omosemia igo twensi etemu engotu neregerete oyo sabasaba ngokwana ogerete ngacha kumanya Kisi FM nabeire oyo omugwa masabiki tukwereneri nambu ya munasogo ikaga iga kugwatirana ase okomoenia etemu engatu ase obumugweke masabiki mbuya mono korunkororera yari bari masabiki enero mungina katoko kurinya byose erede ito ya Kisi FM omungina okorokwende mwengatu tibuna jino musani nene bakabana ngolera narere gasaka kwete gaki igari kwa kesi myonde bitoka ndasegete montoka to kule baka machoke mahandi okule twaminya katwachikorora oteba tokende mamiero ngutubukoli yale ne nonyene roli gaki no akotobara twagenda na era gaki otoko tebia se family yabo ngaki mugakoye tokanie isabi korwa sengeye igari goteba igongoro kwete menga tutole nekisekiane kegisekokera anje keberisa omwana narenke yokoro kwete mwenya ogwanja so wacha kwaye abe na ende lisabkiria Kisi FM tokaenderera gokora eretio ito eberetie nene nande biyamana sengencho twanye bekera nonye na kusa wadi egatangana twira neringa biyamano otemo mintereti yao agande motwe mana nabakwe asa marieta ngoro kwefundia ngakuru Kenyaru ngentona iraneri nkuiranerie abana bedemu ngo bakore nene kene kiyo na tware kenene ngukwana enko batigara nyasanya sana rokore mikirege yogukwana chibwa nukwisa mujabo geche edemu ngotu no mwana tu asikene mono arene kasi ni yane kogeche na batundo waiga na bantu aba motoko endaramo na tokore bitukubwamo radio ya Kisi FM atokwerere mbya mwana sindu yogo takutubwatisia amatanga yetemu ngotu ngono nkubasa bakumuranje nejire titire cyose bitokubwata na jiro tobamo ana toka endaraka kwa tokora mwana yega egere si tina to kwa karanga masabe kinaroro na ne okora legacy ane bokwato na bande bonse chibwa nuri kuruchisa mujabo geche Marieta nene kiogeswa kuruchisa mujamanga skimu nabo ngoni ngote utambe ngani gotorime ya Kisi FM eye manyire bunenga yo mubusina 4.1 nabo igoni tututanga ine ase lirabalia busina nyansengima nigongo tenga tora segeti ya gisaba kongorene linga kucha sedemu ngo tupore ne familions nabo igongo te ya mashabiki itunga mbiyamo nasugo ja kuruchingo ngwao bo igo bakabara riba ituba Kisi FM una mwachire ngoma una kuma kumeta senge chuni numo goto ikange butambe ntwana kora togo sangana bande nabo igongo te abanga amashabiki asituwa beta uchumbe ye gongo bekanga matanga tigatwagenda umuntu gakorosia matanga yegakweyana unabona igurire ligetieke mashabiki gara mange abaraye barabange kuruchisa mwa wao tubachire kumurere edemu ngongo munyora ikeka reke twachitenga kienderia makandaria nere na tebetinga tata toko enda soko ndo tali etikende ngara no munyino gwato kwegosa no munyino gwateri yanda gochia sabantu bamu abo gwata maskani na ntali munyino orenge kuibacha kikwa mogosere gako ko straight mwakora na ndeke tali ko bachankoro mwanya bantu tosiko menye nje kamineyo etura bembu ya mono igona nchengora linga bya mono asabari twaika ya sai na ndana tumira ninga kichinde basama leta stock monte bibia basama ja sudan ko mama mo chano mona karo kusilimisha biki moto bana muni demu ngo tuno moto bata mono moto ta ngo ga moto basama tukona mo yango bodi ndo basi tara balisha biki ane mona sire ya Kisi FM ya tonga ni shaba ndaba nga twamanya ni atanga ne kwa station ni tanga ni me ausi karo kwa station jinde tukodi wana wika mashabiki yangu wana ngo bodi ndo tara balisha biki shi isiko eso okay aso ni Kisi FM abere shabiki Banchengo kuana samalieta Susan Kabesa na gofre gorda eredia ide ya Kisi FM 94.1 amona masabiki bagokore miroreri emiyase oyo minto edemu engotu amaene na alinga edemu engotu no musibaju bwatobo semi obuya obeiro gotwakisemi twasije omundu bwengenjo na nene na agenda lisabiki ndo jengana bonda ajencho inie linde lyonyore libagaliyaye igekero moko genda mugende buya na ande mutwaro bomo butambe samaleta ngor ku Benjamin Munya mwono praten sagara urujinse macha maturu
edemu ngotu igale ngisa bikirete ligiya ukwane sauti ya kukana ase Kisi FM na Kisi FM yaja kumoja ase amatanga gutuka kuna agaiga andos abengo ase edemu ngotu ase mugaka obedi nyali gutigara gutuka musabera maya samule na Kisi FM yetu turimo kwenye antu abagani byamo oyo ne rori rutuma imkonda bako mukubo atacho ore ase amatanga yo mwana umuntu edemu ngotu akitu aroranira masabiki amange na anda aliko tokoigwa abaya mono mbuya moro masabiki ya mono kitogenderera iga muna togo sirwa na batangazaji baito babo nemura ati mongare mwana umuja kabisa togenderera iga Nimrod Kisi FM nene ngaye mugusi nere dioka egotoikange bune ndo abagusi baito baliro bali agusiga mamateka chinza manyine Jones mbuya mono soko cha gusira se demo ogusira ku edemo ngotu nginyole kere twalenge maroba baiga agete simi umuntu olenge studio alenge korokwa mu 19 akara alenge niga kwanda katema ngano tora kisekia nobed when I remember that sound enguitira marigana ikombiya mona soko ja kotosira ase demu ngotu muntu yo kwate advice yengiya une demu ngotu na inje ku Benjamin Masa advice ya mashabiki onsibi Kisi na gokire korora barari baito ba Kisi FM konye igwa maete Nairobi paka connect yo mae bayo asa marieta ne ngoro kunora matunda gosegesirani ya kaka ese nago kiguma ne ringa kero twanyoriro bokong ntubwete chiredi mbali lakini yeye nago kanero Kisi FM gekoera nero narorire gabwete mwengo shukrani sana segasi mwakorire ngia na tebire ngambia mona barari baito asante onero muntu boko kuturkero katumira ni gasa matanga yede mwengo twachira ko bae familia yabengo nago kire sana kubwatera na barari ba Kisi FM na mashabiki onsipi bakimo kogenda magenda bia na ndata kubwatera ne kero toraso na tebiring chenko kwegesbao kiomongira kurkera akini naro dede muga igasa mangana naro jamaya korukisi SM naro direnga mangana bakorira maya na nditiga baba kogendre kabireyega inchenge ntonkoira neri enko bae ngora asenke yiga tinabwate mange na wana ikiritanga na maleta Ronald Mainga osamsini amsini kurgetare girls watu wachire igasa demo ngotu ko bae ngora sokolara kwae yamon